شیمین جو ٹاٹھو بچو تہذ گھر سبقس من خیر مقدم پنہ کاشر کتاب من سبق پران رانی جشومتی اس پور رات کہ ام خاندان کور تقریباً پہ راج تو حکومت 5-6 ورین تکیاز راز آدِ گورنر روز 17 ورین دامودر روز 13 ورین جشومتی روز 15 ورین یہ حکمران تپت کور جشومتی پن نیچو بال گوند ولی عہد مقرر تو ام بال گونندن تہ کور 40 ورین پہ حکومت تو کل کر ام خاندان 5-6 ورین پہ حکومت تو آج پھر تھی پنہ کتاب صف نمبر 63 اس کرو ازیک سبق شروع. جشومتی روز 15 ورین حکومت کران دشمنن لوگ اس تھوپ بت پھر ان کاپہ پنہ کردار کن پریو تم نیک نامی لوک اس قدر کران پوتس پتہ 2 بادشاہ تو واریاہ فوج مار گھن ست ملکچ حالت درہم برہم سپزمز چنانچہ جشومتی بہترین ایڈمنسٹریٹر سہ گاٹچ 2 بادشاہ پوتس مرد ست فوج حالات تہ سٹھا خراب گمت لوک تتر بتر گمت فوج تہ گومت تتر بتر تو ام یم ساری فوج تن کاپہ تو لوک ترین اتھس مز جشومتی اون دوبارہ ملک وتہ امن امان سپد قائم ام کور امن امان قائم ملک حالات کرن بہتر لوکن ہز بجائی خاطر آئی واریاہ رٕژٕ کامہ کرنہٕ تہٕ أمۍ کٔر لُکن پراسپرٹی تہٕ ترقی خٲطرٕ واریاہ رٕژٕ کامہِ یِمن لُکن باسان اوس زِ زنانہٕ ہیٚکہِ نہٕ جان پٲٹھۍ حکوٗمت کٔرِتھ تِم سپٕدۍ جشومتی ہٕنٛدۍ کارنامہٕ وٕچھِتھ ہاے بنگہِ تہٕ یِمن لُکن باسان اوس کہِ زٔنۍ کتہِ ہیٚکہِ ایڈمنسٹریٹر بٔنِتھ یہِ کتہِ ہیٚکہِ ییٚتِچ حکوٗمت چلٲیِتھ تِمو ییٚلہِ أمۍ سُنٛد تدبُر وٕچھ تِم تہِ گٔے حیران سۄ سپٕز اکھ جان موج تہِ ثٲبت سۄ روٗز نہٕ ییٚتہِ صرف حکوٗمتٕے یوت کران کینٛہہ تٔمۍ کوٚر أکِس رٕژِ ماجہِ ہُنٛد کردار ادا تمہِ دِژ پننس نیٚچوِس رٕژ تربیت أمۍ دِژ پننس بچس تہِ رٕژ گایڈنس رٕژ تربیت تہٕ ییٚمۍ تس پتہٕ 40 ؤرین حکوٗمت کٔر تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی کٔر أمِس ماجہِ پتہٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ 40 ؤرین حکوٗمت. ٹاٹھو بچو یِتھ پٲٹھۍ سپدو اسہِ سبق یہِ مےٚ چھُ اُمید آسہِ رٕتۍ پٲٹھۍ فکرِ توٚرمُت أسۍ نہٕ اجازت خدا حافظ.